Thaa ithatu na ndagika 30 yani tukuthuranite kiri nteto cia weru. Ura wari ngavana Meru Kiraitu Murungi kumeneire Kathuri Murungi ni kumenerie tikia waziri matakira kiwatili ni waziri Muga. Atongere Tharaka-Nithi witana mbere kuruta moni kulani ura bajeti ira rakulukirwe kiumia ki. CS wa Rui Kenya Eric Mboga kuliunga Tharaka kuona mantu igi mirandi ya Rui ntereyu. Taguretera gichunchi ngamuthie kerondoro mwanya muchetho micethoni. Mwaneto mathithio ni Purity Richard. Ora wari ngavana Meru Kiraitu Murungi ugwite nyambene ni bayo kanya kete kuminista kweita ria miaka 5 kira na Weru TV na njira mwanya. Kiraitu Murungi wite Kathuri Murungi atakura kisiasa kwete kinene Meru akiwa akaya na mwerekera yoyo kisiasa na nwetite na mbere kuibanga. Kiraitu wite Meru ni bati kuibanga kumenya mwerekera mbere kura itaringo akiwa basi itrona parking mwankanendi. Boniface Mongera nekite karo na gavana wa tene wa county ya Meru na Bonibo Wambi bwawe. Gokoro obisini Kiraitu Murungi Nairobi ntukwena kira tonethirweku na tumuria kiuria nikithire akiri o itu mwithire ikiririte na kithuganaia ene ma inkiri nkuthugania muno thanaku kuthugania kwawe nithire twakithuganiria kaunti ya Meru na mwankira ndera kinyirite mathuganio jane jite kwithirwa akiona senator kaunti ya Meru na Kathuri Murungi atitho kinyani ni kwithirwa akiona gitikio gavana ndene kaunti ya Meru 2027 oria kwithirwa akiona mutongeri umwe mwendereo no tiringithia Meru ni itha gavana tena bwana Peter Munya kana gavana kagitene gaka wana mutu muntu ithingia when encourage myself na mbuga batu employment turaina gite gitara Kiraitu Murungi kia gavana turaina gite nyaga kawira Mwangasa egita riri na mbuga ntwa baembe mbawa tira kulinda ituma sana kom dada kuito waraive bobo nyambene batiganyane embe wiruka them tone bobo likuli no umba kunderiva better for Meru Kathuri na kwenda kwa minister ndio akiwa mwanzo ya gavana ruone ndio ya kati ya mwanzo yao bana ndinya kile wale for me kabagi tete oho na kienderea Kiraitu Murungi na shokete ameneria Kathuri Murungi nontu bokonekara ja kwenda kumereria mata gitige CS Muga akiuga bo mugitio nthaka bo mucheri gotunya mwana gite botonekana muthako uri nati gwathiri igitarutigeri tumyakeri na ngiri na keweri inkwirire muntu atenganagiro kirewo gitika kende ku speaker gitige muno tarimo kirewo na kyo ati bona tungani ikono ucho kingi different but for now until kaba abu kongani rwale wari for the next 2 years you winge to achwa yebandaye na nonto bogitumike unande wengwa ja Kiraitu Murungi uzoni wabangeni turata twawe witana mbere as of now when trend side ningo chwa senator trend side of course antu yokwali muno na inkwero ngichoe but kinyani ko tara madhabu yako na inkujibia maoni tano debate na kinyo ndogerimpe mwaka June next year June next year kinya nkedherwa ndikwithwa enough time ya kudibia my analysis nironga tangaza kile ya kwigite ngushoka na ntugitata na mwaka jumu yungani
ja bono boting'ani bonge na bakorikanwa kireitwo murungi amwe bangi bakarikanwa bobwege baithirwo bakiregania kwithirwo bakirwa na wathani bomwe kirire jikire na gichuko ja second liberation na kiwe nande aritegera maandamano ja jenzi akaja tena mwanya jo munene indikire batere kwithirwo bethithie kumira na wingi batondokire muthuro joro bena jukire ndebe 2027 NC igitari kunya kumu beyond protests non to protests ni reaction kwe mantote kwenda so you take to the streets and react against that eto wanacho zero maandamano yange ya Meru na maandamano yetu ya kumugiraisi ndakana aribetu ocho akura oro registered I register nabo bawugereje kumu gutumira digital mobilization bomba kuleta to inge sana ibo dorani anto wingi nkuruki non tutura youth 80 million bataringa kura irabirie nibaringe itwetete buli bokenda na kirito murungi akijuria bwe 10 ariuga na shothirito na thirikari rutu ikethire gwatine bunene muno kweja kwa ikethire ikenderea kura kuthikira kira gituma jenzi beta maandamano ne repression does not really stop change. Repression only delays change. Kwa tomba kura many people lakini kada change kaya already ikagitata. So the strategy of repression, abductions, killings does not save any government. It only delays change. Kinyinda minu gataune na kura gantu wao waregeta wondo kwa dirikari yetu ni kulokadi very seriously and start taking life seriously. Okay, reporter Ntosheru TV kumaja kingina ngine nekineke msho Nairobi mbita Boniface Mungera. Nyuma ya bunge yathurakanithio kulugia budget iria romberi ne kasakaze nyingine DMC wa Muthambe Morris Maugu na murite na kurana na teto ati kabana kero mbesa kenda bamekulukia kiari Maugu awete kinyothira na radio mo barabara ariana na budget na mitikiri no mekulukia kuona kuibia karibu wondewe bakuona nachokete amena DMC kenda barabara ariana nayo gwa batamakire mwananchi Martin Mwambi aina ripoti. Tugoi achiere nyuma ya yumbe kana MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi gukurukia mbajeti iretwire na mpagaga ndeni ya kaunti no gwakagita inde kuritwika yumbe barabagarukire kabarumitwe milioni 1 wa muntu batwikikile the 14 MCAs baba supportile budget kabanenkele 14 million. That was a lie uno longo actually antu baba endagambia ke governor ni MCA bakenda baba atigiro batako support budget nunto badile betia ngavana almost 50 million kenda ba support budget ngavana abera gotembesa wa umba ko banenkela kia betelete ne banenkanira interest jao kumania nangu to inwende MCA wa wandia Muthambe Morris Maugu na thambite njara akiuga wanandururwe mwatona aito timbalukile baumira bakina no retreat no surrender bakwagambia na tutona tu na MC wa Chogoria na MC wa Mogwe tuyono nto tu ya sorted na mount metu maturendaga na project itu endaga ja ntobeto igweke kutuka featured ke budget kato support budget Maugu augite bobo no rongo bonene borabo gutambua ibarabare kanire na budget ino nonto bwandu acha kibobongwa budget ino kwa gubaki no diwa mitheru ni batike kuruira interest jao personal na irobe na thina na governor beja gutwitaga tuyo MCAs baba bangi bakwenda gutetia nto baoto bagwatia ndwaja jao personal kiongera ariuga gwe agwathire mbajeti ino mbaru na kumikurukia nonto into birarombete ngavana Muthomi Njoke kumwikira ibie kiro na tayari biriku ndina losi lwa Muthambe gitije losi lolo ni lwa 40 million na ni losi since history wire tologe sumbula ganto ko kwetu na ni tolorete last mile connectivity ya losi lolo bande ya Muthambe agaiti. The process is ongoing. Na liu tulenda na mbesa ino tulekelia ki budget ino tuambililia kulotha last mile connectivity Muthambe lugari lugitonya ameji gwanto nikenda ntobeto baumba guteteka kwina mbesa ndekelile ja Muthambe level 4 hospital ko balonde kala radiography machines kenda balinga gwathwa ni x-ray area na nikenda tomba komea lesi yetu ka level 4 hospital idiweke mbago savu antobeto Muthambe kajondo di stadium
is ongoing. Nitwamikilile mbia nikenda yomba kulika na so many other projects. Kithirikiria maugo na meneretie MCA wa Mitheru na Batikinothia na MCA kenda bara bareganire na mbanjenti ino kiugaga kabari na andu achia bongwa na ngavana Muthomi Njuki na ruru rutari rwa mbanjenti turetuika tuyasaliti ba mara onto Kinothia na personal interest jaja gutwika mujumbe riu kenda Kinothia twika popular warenda atumugwatia andu aya ya kulega kulwa na Njuki na kulwa na mujumbe wa mara nikendonekana we na kwaria muno na gutetera antu ba mara kankwire out of the 8 MCAs batu twina bo mara 8 or 7 MCAs batu twina bo mara Kinothia wenka no alegire budget kugerwa katwasalitire mara twasalitire mara tyanto barandatu MCAs barandatu lakini omwe wenka no alaithiririe ona mara etekuteteka ke budget ino. Kiripotera Ndeto Chawero kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa Rui Kenya Eric Mugaa na ithirite kinyantere cia kathura Tharaka kuona murandi yo Rui yoga kimeki minister ithirite kinyantere ukienda kuona mirandi yo chokanire nteru ya witi na mbere rwangindo rwa bayo tira Mutharaka na ukunda Rui Paul wa Kabithi aina ntetoi Ikiatho kia matugo kenda kirethiritwo eterete wakagita kuriungira mirandi ya Roji kaunti ya Tharaka Nithi mono ntere cia Tharaka. Waziri wa Roji Engineer Kimurithi Mugora kiaria ntere cia kibungarira kuriungirite murandi wa Kimiki Water Project. Ugite mirandi yonthe ya Tharaka Nithi irekwa mite ya Roji ruani gaukira na kurekwa. Kuna miradi kadhaa ya mambo ya ukulima ambayo imekuwa stalled. Na tumezungumza kiurefu na kwa mapana pamoja na waheshimiwa wenu MCAs tukiangalia ile miradi ambayo inafanyika hapa Tharaka Nithi County kuanzia mahali kunaitwa Nithi Kare Irrigation Scheme, ingine inaitwa Mweteri Irrigation Scheme. Engineer Murithi akiuga tayari bacwirite kiburio gya Kinyamara giki. Tumeelewana na CEO ufanye kitu tunaita management meeting, afanye kitu tunaita management meeting, tuelezane kinaga ubaga. Hautashika hostage the entire county, entire 2 counties. Contractor nani? Moja. Na kama ndio ngairi kuimba imbere tu mojumbo Tharaka Gitonga Murugara ogamba ya university education tuikaranga wa tourism eto Rebecca Miano aya president ya gukwa tukethia muno ukiwe imathema leo tutai no ai kirakani ya Kirimani ngukuona mathema ukui mathema ari Kirimani no erike uma toyo age mbe dure ngengegwe ndina ara chukuru ngethirikire manto mamu gweta mamu mataito na mama tunamalizia sina hiyo Yume bieri bikebira turenda wa stima ege Tharaka Darwari rwa mbere ni stima chume kathura itambe bururu kinye kithioroka kana inya chume bwa Meru na ale guchie bwa ikeruke bwa Ngethi kathura Aragi kiranene murutire ngugi wa waziri Eric Murithi Muga mono kiri gukuna ngugi ino ya Roji nthiguruni pauga kama ntakara nthiguru na waziri ukumenya bwa kurutha ta Eric Muga bioria bila kuragia antu baba ria ma engineer mama ria magana mukia aitha ni onti kemenya kurio ndamenya mwana ona kumenya wira mwana munini mwana mwithi kwe bana Umeru bakwaria ndo takumenya haki ya mama ndabairie tukona nabo ona president kathi kumwira akalingithia ndakeno agutulingithia ndeni ya mukuru tanio ambera kuthia akiugaga ejeje ukana enio mwega keru kwambi dio bere Tharaka Nithi tugie tukurega na wona bamulingithia inio wa mbere nkaria pare ane imbaiye runka baweta marieto na ino kawembe kameria okwenga ikagitani waku Murugara tariritie ma 2027 mbusavete mianka 10 kabuga kanjoni bo makire ndakeruka ndituka ngavana wenu utena gitwekangiria igaka kabuku makirani
nuntu kana kagwira yakwe ku kabo kathi cukuru yenu bwekari ntiaya no ndigwe yakitwe ithongamite gitongo murugari bubitagwo tiwe antu beto Nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe. Mubunge wa Centurimenti Kirema Gushine wete Kenya yetera kajire na kwitite itire kino ntwitite bwa ya kera na Waru TV na njira mwanya kirima nethirite akimenende barabo iti na mbere campaign kaitene kakiwa tikaita ka siasa takinyama antora yonekanire Meru kiume kithiru kirima maandamano ya Gen Z ya tabati kuoneka buru. Anthony Kathenya aina ripoti. Mubungu wa gishigo bunge kiimenti gatigati Kirima Ngushine liu ni umiliti na kumenelia ungele kubatongere bagi siasa kuma thirikari na bandi ndega na thirikari kuthina mbele kulinga siasa giutate na wathu bwa koti blabo lithiete na siasa batile kulinga kampeni mbele akagita kala keli dituni watho kwithirwa gagikinya. Who is engaging in politics before political time come? Both the government and the opposition is so busy campaigning na campaign period in Kenya. I'm on the side of the government. I've seen it, and I can see what the opposition is doing. Ni tit for tat. We are campaigning. We are competing like if there will be an election at the month of August this year, which we are about 2 years to go. And some few months. Kulinga na mubunge Kirima Ngushine mekalika mala madite na mbere thaino ta siasa jampado na maandamano mambo kwa kimankia gisiasa na kuleta mpado nene na kuelekelia ndea Kenya tega na kumutu kitande inge ile dite na mbere kwa dhukana. I'm praying that let's leaders have listen and let's listen prevail. We cool down political temperatures so that this country can be governable. For the way we are going through now, it's like the country is not governable. We are not tenant to this country. It's our country. This country is not for Ruto, William Ruto. This country is not for Gachagua. It's not for Matiang. It's not for Kindege. It's for all of us. If we destroy this country, we are all going to burn. If you look at what is happening in Southern Sudan, if you look at what is happening in Northern Sudan, if you look at what's happening in Libya, it just started like this. Look at a country like Haiti. Mubunge Kirima Ngushine akithije na mbele na kumenelia maandamano mara mekale kile kiume kithiru na gutiga winyange bonene ntere imwe ta kaunti ya Meru. Katiba ni ubwitekeria buthia picketing na bo assemble kenda buthikirwa na bu petition tekuga ukaithia rami kana ukaienduka ugatinda cha area katiba no ithie ndiguru kwa ura gwakarire Meru gutega tibene kuya fertilizer kutika tibene kuya kuna nyumba ya jere serious board ile uniro mawa that's dhagari kuya simiti na chuma ile chiari cha kuthithia mathaja ya buri kuthithia thirikari na ukamata fertilizer itete through the procedure kutika tibene kwa una ndi maandamano ya ana bara ba umarite with genuine question na very faithful iya era inject ni antu bangi bagwitwa nguns na bakosa a lot of distraction. I discourage that. Amwe nogo kagitagaka mubunge Kirima na gwite kwino batarubwa mabisa bawekere wikaraba kithegura mathomo kagita kwa kagita kenda bomba kuthira mathina mara makumela Kirima kimenagire kulingwa risasi kwa kimwana Boniface Kariuki gatigati kamujo Nairobi kiume kithiru. Askari wafanywe ile tunaita refreshment. Watuleno mzuri kundilo na raia. Tuseme hata wao wana stress zao, lakini lazima tuelewe standard ya watu wote si pamoja. Kama askari sasa ukimwachilia kwenda kuandu demonstration na yule askari tuseme umemtoa msituni pale ulimpeleka kupigana na wezi wa ng'ombe, akikuja anaona kila mtu kama mwizi wa ng'ombe, kwa hiyo atapiga risasi kwa sababu yeye amezoea kupigana huko kichakani. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kuma kintu tuno tukuona kanya kambere gakunoka inchokerete na nteto ingi. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15
ezio skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. The biggest club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continent. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. The pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports. Beyond passion. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. Rwangine rwa mbeu mbithi na michetho thirikari ya Meru yina mibango mwanya kenda gukiria yuthi na michetho ndene ya kaunti u twarikire chunchike muthia kironoro mwanya michetho na minister wa yuthi Elias Murega na watimbaru bangi ni botarie mantu mwanya raba kubanga kubithira yuthi ndene ya kaunti ya Meru ureteri ni Muthuri Murioki. Narua kiri ntuku ithatu na ntuku ya muthia kiri gonorwetura mwanya ra micethone mbitite gutirimana na munini wa mukarigiti wa FKF aja ndene ya kaunti Meru na noe kinya minister wa michetho na mbeu mbithi ndene ya kaunti Meru noe Honorable Elias Murega. Maybe waziri karibu. Bwega sana. So maybe ke nonete rugono rwa micethone na gintu kiria tutegerete gintu kia mbere mantu ja namba iria igucetha ndene Meru County tuonete kwina acethi nkuruki 9,740. Maybe ugoja waziri na urungamia utara FKF mubango jwa kuja gutigira timu yo ne kuongereka nkuruki nimbio.
twina jukumu inene za federation ikenda tuendereithia michetho ezi endelea kuwa supported active na one of the ways iko ensure league izi cie competitive na ikio kuona last season za FKF itwatethaniririe na other stakeholders tumbako IEwa bila bitaeza na wau before bia cash award kuma number 1 number 2 wankana number 3 ngiri gana ngiri 75 na I think ngiri 50 para tuombere kwithira tu support in the near future itukoromba other wathamini ikenda tuendelea ku support michetho ezi through kupatina na bangi ikenda tuina cash award not now from the county level but also sub county level na ewe tuombeka mbuga to federation yake through wathamini non to all over the world football itero finance our federation kire gitaga iko organize michetho but baraba ba support ai financiers kana promoters kana sponsors ibo pejaga sana ndio kuona company mwanya bakeja baka support michetho ere na ibo tukethro to create environment yu mbere ma to encourage transparency na accountability ikenda more investors bagwerua imochetho zo na beja ku support maybe tukere mando ya michetho ne mochetho jambe ya kibieni twambitia kiniki turungamia kiniki kinoru na kiume kithuru tuigirwe PS manta michetho erije mwangi akiwa gwe kinikia mawa kigwakwa bibi kinikia mawa kigwakwa kinoru na kirungami aji pare na waziri wa michetho Mburia ina kinikia kinoru kirina bieni bingi ndene county Meru ezi twetherete twina challenge na ingwira we mono nonto governor Isaac Mutuma twethinkia wengo nojo kirie jukumu ekumba kwaraniria na president on the Guruizi aramwira gwe project itigerie eteromba kuthira keni keke ari marengo ja host international matches kumaleria AFCON ya twali host na CHAN but tomba nonto gitomba commit the standard you ikio governor etere ahead kuria president na araeza na ara direct cabinet secretary we na PS na bareza mona CEO sport fund bareza na oninde waziri wa county ndira trimana nabo na baratoa ahadi na batoete ahadi in fact 3 months bakethro bakuona project roll up non to bira bitigere aza ifrad right wekira ite na especially surface ye guchethera brain surface mubira on to biu bitekinyete standard to teostinya sarai no kuona are turi muthuri keni Kenya no more games gitumba ko host ene KPL Kenya Premier League ko inkuromba non to appeal eu president na inya cabinet secretary at least bombe kuona that tumbe kwithira keni gike kego kinyanira na wirigiro bwa Meru na Kenya bonde number 2 itwize nyakeni kia are mawa ikia ezeni from history drikari nyingi ahadi ekumba kukia upgrade na inkogoro mono nonto commitment yeu inya president leo na through cabinet secretary na PS ibe still be na narrative kana kwaraniria nkuruki kenda tomba kuona nyakio kego kirua to the standard at least national but more plan iran pomba kuromba na especially sport fund nonto ibo main financials kana through sport Kenya ikieni zagia shaba hara nkobo kieni zakia oro na mwaliama ibieni nyabio byumbago tutethia muno na weta na are iguru timao there is no way to mbakwithirwa to host sport tourism as a Meru tutena proper infrastructure just stadiums no gategera mwingi maybe ogwe uri mubangania wa manta michetho that is urungamite FKF na uri mubangi ya waziri governors cup ugitekeza na ikombeka kisiasa kana ikombeka kukuria michetho you see ezi gentu tukwenda gukuria a culture of sport in Meru na regardless of who the governor is ikibateri kwithirwa gikendereaga year by year ikenda inyore okeza either an aspiration kwigikombe gichethawa kigwitwa governors cup na it not a political not governor irietore ofisi that why it's called governors cup itigwitwa mulega kana itwa governor Isaac Cup ari kigikombe gigachethairwo gia go promote kunacha talent kureta young people amwe kureta unity among the young people na ku embrace that culture kuendelea michetho wa Meru na future ya mobile ya Meru na juri tukona timu imwe ichetha ki
KPL. The ultimate goal both thirikari na Inyagi Federation ikwethira twina timu imwe kiri Premier League and there is hope. Ndiuga hope nontu rira twaririgitirwe rimwe na Shabana izi thaa izi iguchetha Kenya Premier League. At that time twari Shabana na Mafuko Bombers, but twina wirigiro nontu ugategera timu izi thaa izi twina cio kiri Division 2. That means twina miaka ingi mbuga iri thatu gukinya at the helm of the highest level Kenya Premier League country. So that means timu ira nyingi ciaria inara Nairobi, but you want to ensure timu yetu iriaza iria tuguchivunia turi Ameru jole Kisii bochivunia Shabana Ameru bakethero njabo bena timu yao aza kugwirirua ikana kao, and it is possible. Thank you. Au ni oto ekira katanta kiri rugono rwetu rwa mwanya rwa Mucetho Micethone na Muthuri Muriki. Ndukimbithi kuma mwiri uyu embe ni baumirite na kuwa bobe na kioto ke kwandamana kenda bathikirwa youth bar bwete batibati kwithira bakianga ikukana kinyako wato nontu tibo bathukangiri ntebe mwingi bo bare nyangia kulukini bo wetera Rais William Ruto nethirite akiwithia nthigurune ya Kenya buru. Kisunsi kinene kia Karibare atwaraniritie nabo mucini umwe wa Ntereni isi Gembe ibonanitie kuwatambaru maandamano janthuki mbithi gwitwa Gen Z maandamano bakuane yaki kuringana katiba ya nthiguru ya Kenya nabo ni babateri kuthikirwa kiria bagutetera JC mgobwithia maandamano yo ikondra yaki na JC bagendra yaki yo thirikari ne batikolelia aki JC nere go baba aki yo baba chwira ngwe na baba into binge bila baba witaji kenda barekana maandamano na inyo uchumi bokamba kwenama alafu ginto ke usangaza ibaraba dhuri kinja thirikari ne baba mawasiri yonto mugrumeni ya kama taibanda ke ya kwela na akiwa JC baroya na ibanda ni terrorist ba bitangu eu ute terrorist yare Kenya anna ba Kenya ute mwana terrorist na ginto kira kwenda konya wasiri na rekane na manto ya kubanga programu kinyume na sheria ya Kenya nontorero kwa ana ba Kenya terroristi ikothokia muno na ibora ya barogwatha na ibora bara tongoretie na thirikari ya UNDA o mugrume ni gento kemberere kwa ibando etogero na gyogiwa ngabibia ba kau Mucetho eko tuchanganyira karata no kimenya wa Kenya bayo wathomunya we ushinda uo karirite tekiu ndi mwenyeji wa tauni na njensi na ke kwandamana nonto thirikari yo ngonete yamba uba hii serikali imekuwa ya wezi. Kasongo amekuwa mtu ambaye hafai. Unaona? Sasa jinsi ni haki yao wanatetea. Hao wabunge ndio wanatumika vibaya, ndio wanatutumia vibaya. Wanasema ati watu hawafai kuandamania kwa hizo barabara. Na euti haki. Na hiyo sheria. Mkenya na haki weta kuanza kukubwira. Na iko kwezi State House, kwezi mbungene, hapo ni kwao. Kwezi kuwe ni kotini, kuwe ni State House, kuwe ni kwa mbunge, hapo ni kwao. Na ni mahali yao. Kura kujiria sara inene kiri biashara na ngugine ingi si anto biombe ona kinya intone bia thirikari kumana na maandamano akariba bari gatenjenzi na bakairithwa kiregete kiao kinya sara ra yongwa yetonyere JC batari na sara wikira sara ithirikari abwithake plan cio na antu bogenda gutwika kwinandro no tendro iyo na ibareke kubangira JC baigwa na maandamano bakabanga program ebijana banga bakare mbeca bageya guthukangia kenda gutwika JC wikira sara ende kinya baraba ugwe no JC igurwa baraba onde bakono bakwete bakothuranu baya kunya nyumba more JC yorwete aja na kuniondiria kinyantuku ya sabasaba ithengerete na kwirigiri kuombekana maandamano jangi jaga kujirwa nthigurune iji oni nkunga mukono maandamano yo ya Gen Z no ntu ya katiba na inyori nditwetere sabasaba lakini oni kirandu baguromba antu betu na kinyandri omoba akariba mawa bila ake tutiomba kuwetha tukiunga mukono iyo ntu kwethi into kuthukangi into lakini tuketha tukimenyara tubatiota tukandamana right atwekonekana itubati kwandamana peacefully na kinyasi kari bongo batiwetha batwete escort bembere na bangi benyuma
mwanga tweta tukandamana haki yetu ikonekana wanu kuibwa weta Burkina Faso thai kithomo free kuma nasari mwanga university na bura mumba kuromba oni nyambunge betu thai bara bendene parliament muswanda yura mbati obera baike parliament ikithomo kitheke free Kenya no tukithomo kiraere very expensive thai kinyana bokwana na bama batigomba eta skuru kuringana mbesira na bawetu skuru. Maoni yako ndio wa Kenya baina right ya kuandamana nenya katiba yongo ni kuanto baandamane, lakini maandamano yetu yana imani kuweza kupora intobio idha kuweza kunanduka si idha twethe twene imani na kethe iruto upote kwenda mwe nafasi ya wathiri tamwe wete no ntwa mbere ruto ateyo koruira goku ateyo kwandikana Dennis Mugendi, Weru TV, Mushino Maua, County ya Meru. Minista wa kithomo kaunti ya Meru Dr. Esther Rukunga na murungamiri wa mbodi ya Nchobi Meru baumugunane bakinyite nturane ya Mbwenjeru nyuma matheta kuma kiria kari urongele kubo Nchobi Chibango yamwe yara kari bethirite bagiteterane mantu igi kuingia kwa ilabu ya kwena shukuru ayuthi bakiurenende bethire bakirumira mantu yetu mina kwebana no nyui Bonchobi mutugikare aina riboti Mbwenjeru market na Mbwenjeru primary gachiankene kogo temba Mbwenjeru market you qualify kwithirwa giopareta nontoiri within radius area 300 meters. Ni migambo ya Daktari Mbabu Mugunorwa ni murungamiri wa mbondi ya Nchobi ya Jamiru aria gwatanite na waziri wa kithomo Daktari Esther Rukunga na bisa bangi ba Meru bethira bakiriunga thokone ya Mbwenjeru kuthikira kiro gia karibaba aria bakiaria baugite ni batumite ntumiri aria bakiaria ni baugite ati ni baringe riboti ati kuri na kirabu kimothokone ije kiria kiete ntabariko bakiuga gite kuingia mabata ja kwithira kigiritaga ngugi na nkoroki kiria kwina skuru ya Mbwenjeru primary na tongeria babari gukinya ni bathimire ukwithira ni umana bona gite kubatara na kinya gite uri na baruga ya kwithira kirugori aria na ndegetigero kiri kuingwa na kinya tongeria baba kiuga thokone ije ya Mbwenjeru ni untuire ya kwena skuru gutekera bukinya kimoke bati kwethera kirugori kana kuritango igoko endi mono are Nchobi kwijagitwa na tunini itokuigwa bobo ino Nchobi etegwetekerwa metaene na twana nyuma etegwetekerwa ara skuru ere etegwetekerwa kuntu gutitheri mantu Nchobi yatetutethia na kou mbai ikethiriria kwina maskuru uti kithomo kikendelea tugamba ikendelea nontu kithomo ikio kina baita nkuruki yamba na tutikwenda na bantu rea barema kuthoma nontu bwakuthura barakwi namba nkuruki Daktari Mbabu nethirite gitarire jamwe ja mathina jara ja kumania mono no nyui bwa Nchobi 4% ya ikupia on the brebio kana 4% Kenya na wande bimananya na Nchobi nyama chari antu yegana banna bao chungusa kana nkuruki ukethira Nchobi etete nabo wethirwa kawetete sibidare kinyere ko antu 10 kiri bau bare sibidare tumirimo twao tumeni no nyui bwa Nchobi peta kiri antu bara babu twa ngugine 23% ya antu bara babu twa Yumeni no nyui bwa Nchobi muthiene waziri Rukungana ugite na romba mbewe mbithi antu agutonya Nchobine ni bethire bagita kuthoma kiri skuru chote no bundi kenda bakono te abo kwambiria biashara ciao kana kwithira bakiandikwa nguginira chigwitio tea antu akutinda wetete kunywa Nchobi enroll in polytechnics weta uritanwa skill it can be driving, it can be beadwork, it can be saloon. Na mantu maingi muno ya kuritano in polytechnics. Wete nawe kendongi in those skills. Wete wambiriria either ngwechi yaku. No wethere kinyo win an opportunity kwa somewhere. Au ka apply your skill. Na anabeto ba Meru County. Patedera muno ba Nchobine. To engage in
polytechnics. Kumambo enjero geshigo mbunge ka Central Imenti nke report rate to chewero reakwa rietwa ni motuge kare. Skuru mwanya cia kibirichia kirua kisima tere chaburu ni chithiriti kuneka no teithio bomuku kulukira ikundi gitike kithirikari kira kithirite nende kikibango tetheria remirunguro mwerekeri wakyo makena murogocho arimo paskuru ni bethite bakionanie keno kyo bunene baingi bakiwa mokuya ekethira yeno teithio bunene kira rito antereyo. Chukuru mwanya kuma wandichia bori chigunekete na mabuku kathomba marito basimbi kukurukira gikundi kite kia thirikari kia Farmers Helping Farmers. Akuweka mono kwa Farmers Helping Farmers ndio kwa kuoneka watoto wa shule yetu wanatumia mahindi. Kwa mbele nkambinya ikujaribu thirikari ndio jama huku ndio ja one cosmetics. Ndio ja revision books. Na ndio kuweka mono ndio kwa Farmers Helping Farmers wana necessary kutoa demoshari ndio tutoera moshari yetu eto mwana yukuna revision tari tukwenda shokia nkalo kiri Farmers Helping Farmers director wetu ona murocho nyontu bako tuonera ntu bako tumuno makuja revision ile daje na thina muno na ni ukure mo very expensive kumba kugonye school. Farmers Helping Farmers timabuku akibanenkanirite machukuru ende chukuru irire rungurwa gikundi gikibonete moguni kathomba kuma kiribo ana beto baira balanced diet nontu bwa utethio bura tuonete ndene Farmers Helping Farmers ibo tu support ndene ngan eminda yetu tukona serious na tugaketha na ni utetheri nyana beto gukura LDWise tutina complaints cha mirimo na wandis ni matutethetie na kuona mariko metu ni mega makurugira ciana inadhani ina ishiko na ikombe bakiaria rimo bachukuru ni bataririte bura mabuku mama magatethia rito bao twina mauku jagatetheria na beto at all levels na knowledge yawe geta na mbere wajaire au knowledge iga improve performance cietu ndene school cietu jontu mokuja kama tete birana bathomaga nibwaga jontu nyamwarimu akethira ina learning area kwithira akethira ina area rakethira akithithaia revision iria tugwitikia ikite gutethia ciana cietu sana wakati mathiite ku prepare mitiani ya KPSEA ya KJSEA no yakiaria MC wa Kirwa na arima kena murogocho na ari umwe wa directors bagikundi giki na ugite organization ye ne thithetie mantu jabata ndene area yetu ya buri skulu iria aja skulu cia wondi ya Kirwa twina skulu cia ya Kibirishia na Kisima na inge ijire cie saindiere Mikindori na mbuge rĩrĩa tũthithagia mantu ja gũtetheria skulu tũtethanania as that current time ndie kwendekana kĩ tũronere revision books iria ciĩ quite expensive twatega tuona tĩu mũciari akegagũre revision books itiũmbĩka na ndĩ revision books icio tũgũrĩrĩte kuma grade 1 mwanka grade 6 na then barabara na junior secondary kwĩna mauku jao javeria subjects kenda na bobomba gukuria kwaria na aritani na twauga end of the year tugatega we expect very positive results kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Mwiriyo blogger na mwarimu mututie Albert Ojwang ni yureketio kinya kuo mutina aria magiri ya kariba thirite bayo amukira na kinyo yuthira bayo kinya kirikitwo ke Borisi ke mawego kariba barabonekete kuthuraniku kama na woro ranjira ite koleka nende ni bethirite kinya bakithukiretwo ke Borisi na kwithira baiki nyuma ya kuthiulunkana na Borisi ko kaita Ojwang nende na kuriro kuno muthenya ruyu mutie ko baba wawe
Felicity kirotebererwa ni mukariti wa Wales Council nethirite akira arimi nende be ya mwana kubwithi ikundi kenda barutanwa njira cie kinende ciorimi na kwebela kinyasara birede nkuluki na uritie ayuthi bomero kwethira baki ya muno aini kenda baguneka kumanira ngwataniro yo bare amwe. Ukareri giteo manto makone njuku cia thirikari cia Wales Felicity Birere akera mathikoni mamukuru Julius Ntokirigia uranithe wa muhinduri nkuma Agamiru no Emani Kenyua mamaruthikite nturani ya muiganda wonde mikinduri ntere chatigane East ariwa kunina gitumi kia antu kurutano manto megene no urimi kenda bakaumba kwigwa bakiona ganto akubuyanga kiri urimi bwao na ngurugi bakaumba kwigwa bakithi na mbere na kuongera tonga kagita kara bakulima kwirwo kinyanture ne no to eintura entongu ndame ailio ndiona tongake ndiona maembe ngaona makandamia ngaona mavokando ngaona irio uri utonga bukulukite bu ngachoka nkoelia ntu banko na ntu babonde ni utonga bungi bomba kumenyera into bireko bi mwathani atwere kwa uoni inkwendelea kuromba kura na inkwendelea kuruta ngwe eumpe ye nchuku na ndenda sana tuwatanira na ntu banture ndikumya kwetha kwina CBO kana kwina ikundi biekoro bila tumba kuwatanira na bio kenda tumba karande toria na ate tukongela irio bibi kuma au kirio kia antu agichiara kara kamwe na ata kiumbo chiara biele bokando era antu eruta kilo bokando ngirie mo mwaka na ata yumba kuruta ngiriele mwakandamia na ata yukaruta kilo ega nambi mwaka ke mute umwe so kenda twaraniria twitha twina mathoganio nteyu na on top of that tuchoke twake nchuku enene era tukaomba weka irio bio bionthe bwega no tuthinera twinyo Kenya tio tonga nara kurukibirira ku arimi bainge ibakomba kwigwa bakithia cara enene ya maketha mao na ara bainge batakomea kagita kaka batirite okethwa kana kinya baketha watuika batikwa iga bwega bakathia acara kagita kara boketha. I think otem dote kuelewa mantu ya post harvest loss yani irio bietu braviura twaketha igitare maketha kiri nkunia 10 champempe ira tuketha nkunia 4 kaikura ni tonto ikura irio ra nonto iteki store nje nonto nikethia at the wrong time cheketho ithaitira uma bwega kana cheketho ige kwa muchi ikaurerwa ikawatwa ni aflatoxin kwao itomenyere muno especially bagwi nonto tonga bwenu ibwa kurima bo make sure intobia tobia kurima ibiwe kwa bwega kenda tuniia asara ya irio bietu twa biketha nkunia 4 ke nkunia 10 ni nyingi muno cia kura ikuonania we mbolera tumirite fertilizer tumirite inye kwira tumirite kurima munda mbeca irorite mturora ketha cionthe icio igwita nambi na nkunia iwinya kwa utomenyereni irio bietu bia maketha na ntibuke menye Kenya tutaero beterori kana mauta kana dhahabu bila twero imuthe tumbi yo mwega na antu bakomba kurita ngwe kwa utonga bwetu buonthe ibworemi na nkeya ringi kenda twaraniria ndeto ireko iu no ntuitiomba kwaruerua rititate ithira nara kagitani wakubirire ombite kwigwa na bakiromba ini bamiru no ntubena bia babithongi bia kwina iba batirite kwa bakibanga bwega kenda bakaithukumira kumania na andu imbo ira bainaga nara ngurukia kuga kinya tongere na batirite kwigwa bakiwatanagira gukiire bia watabibi kiri ana baba kwina talanta hela man Kenywa group enta amenyane oinete ndu imbo ichonde okuona antu bagukira nya ngokore shai no ndu ndiwa irwa rintu kwa kuingeria mzee lakini bwe kwelwa rato celebrate team wengi ngwendo chemania neo kenda tuona how is it that tumba ko brand talent yetu kenda yumbo tonera mbecha nkoroki na i partnership ekadia tatumba koreta kinyana national government eke oto watia ko chi brand no I think the name aba asani betu branding totiomba ku brand ribona rimoto achungania muno mwankavali yetu egeta atia ekenama turenda babwe rwembo rugo kuina akendi mtu akuringira thimo akwira na kwenda muinira wa mwira ngiri 100 na ntitaura na mtu akawirwa kwandikira cheki ngiri 100 lakini nawe umenyote alikiro cheki ngiri 100 we na meti value kuwa ya kinyanare ko na arande so no manko chieke na kiwango fulani kenda omba wetatia witethia value ku kenda omba kwithira kyo na mbecha kiri talent ira mwathani akwere no ntubira akwere ibyo gatumira kwithia mantu yaku
na family yangu. Kiripotera ntho cha weru kuma tule Muiganda ntere cha Mikinduri mbeta wa John Nthiga. Kiama DCP ni kinyete kauntini ya Kakamega kiri ndionga ya kisiasa na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki are kauntini ya Taita Taveta kaiteno kono wa DCC wa Mutuate Sylvester Mwangulu nethirite akiwa subcounty ta mukirabe korobe otethi kuma kithirikari urina wa seneta wa Embu ethirite akena mukana kiri ya siasa bora kureta ndo saki siasa ndene ya kaunti. Watu wetu wachukue hiyo nafasi kwa kupata ujuzi. DCC wa Mutuate Sylvester Mwangulu awete subcounty mwakane ndetera mukiribe otethi kuma kithirikari. Tuko na familia mingi ambayo ni single families, watoto wale mayatima, na tumerudisha mashule. Kushirikisha mashule hawana chakula ya kula, na sisi kama Mtwati, tunasema kama mkuu wa wilaya Mtwati, sisi hatupati msaada ya serikali saa hii, ile government kutoka special programs. Abisoyo awitiro bibike ya kuoneka bia tuiko tethi bonene muno kiri maskuru. Tumeandika barua kwenda serikali kuu tutafutiwe msaada kusaidia mashule ile inaitwa school feeding program. Watoto wakule lunch ndio wakae shule. Iko jamii nyingi ukienda kwa mashule wale watoto tunarudisha shule wanatoroka tena hawana kitu ya kula. Na hiyo ndio imechangia pia ile vita ya mboma ya nyumbani, sababu hawana mahali ya kulala na mahali ya kula. So naomba tuomba serikali iharakishe hiyo msaada tupewe mgao wetu. Hii mwezi imepita sub county zote Sameru zilipata msaada ya chakula, ni Mtwati tumejaje kupata. Na by Senator wa Embu Alexander Mundigi na rombe tengwa tanero kaunti ne ukenda kariba gunekana witi na mbere na lia kwa kinyeka usia etwa niambie kwa liovora politics na vauni vazi ambarariti akiambia kuga uria mheshimiwa mukomenie kile mavitia liwandu security nionire nwathie out of protocol out of topic na gitweka wa gutwika ndu marakarire na makithi varia kuko ngwera kuga arauga ati ni andu account mandikitwe ni nguns but ni andu security mare mamucunie mathire varia nigetha marigiririe ndakathi na mbere no ati ningu makamuno akiuga ati ni governor wa wendaga kuthuma ati ona thina kwa ngwera ko yatirika gucia Embu tenyere angikono kwenda kwaria yukari ndesi yakuna kunyere yuco kiri mutaika iga tigana na governor wa Embu county kaite ni okau njuri ya rutero rega na thirikari tongereto ni Rigathi Gachagua nebo ikite ndiunga yontereche Western na rabona kanite kumenera thirikari ya William Ruto bonene. I've come to talk to my cousins. Nyinyi mumetumika vibaya for too long. It cannot happen. Nyinyi kazi yenu ni kupiga kura kila mwaka. Mwingine anabeba kura yenu anaenda anauza. Nyinyi mnabaki hapa kwa mataa. Nimekuwa nikiwaambia kwamba sisi kama jamii ya Magharibi ni jamii mbili katika idadi ya watu, lakini katika masuala ya kitaifa sisi hatuko kwenye hiyo meza. Tumesema kwamba 2027 ndio ile mwaka, si ndio? Ndio ile mwaka jamii ya Mulembe naenda kwa hiyo meza. Hii ni serikali ya uporaji na ndio sababu tunasema iwe one. Wangapi wanasema ni one term? Kwa sababu ya uporaji namba moja. Kungina kumunini wa rais Profesa Kithure Kindiki awete kutia mtu wete gero kuthuke there thiguruni ya Kenya. Na kama kuna wananchi wako na maoni ya kukosoa serikali wayatoe kwa njia ya amani. Hakuna mtu wako na ruhusa ya kuchafua amani ya nchi na kuchafua usalama wa taifa akijizingizia ya kwamba ni maoni anatoa na ni haki zake anatekeleza. Msikubali kugagwanywa katika misingi ya kikabila. Kenya yetu ni moja, mahali mtu ako na makao, mahali anapata riziki, mahali mtu amejipata na hapo ndio anaishi, hapo ndio kwao. Ono tukunye muthi wa nteto cio bari ngucokere nkathana na tupuko wa tandirite na unina nkatho cio mwanya kiri bora bonde bakinyanditie nteto cio tukborwari amana mubango URW siasa mana to mathithe ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.